She me umfoko wamakholwa yahleba lo umfoko wakhanda liyaxega njengalentethe cha weyingane zakwethu hayi sengibekezele kakhulu midi iminyaka ngiqale mina ukulandela into yakwaZulu ngineminyaka ewu9 manje njengoba ku2025 ngoJune ngizobe ngithi 45 sengibekezele bafowethu cha senginibekezelele kakhulu umthakathi ke bafowethu lapha kwaZulu umthakathi ukwazi ukubona ingane neminyaka emibili izele ukuthi nansi ingane eyokwazi ukubuyiselela abazali bayo njengoba ngingumthakathi nje ngibathakatha la ekhaya abeseyibulala mina empilweni yami kusukela einkomeni ngangivinjwa izingqwele ngaze ngilwe nontanga yethu ngangivinjwa izingqwele ngisho esikoleni ngangiba nezinkinga ngize ngibe nezinkinga ngisho nanothisha lapho mangiqede esikoleni ngihamba ngiyofundela imisebenzi yezandla lena ukuthi ngiyosebenza ngangiba nenkinga ngisho nabantu abasebenza mina ngingakasebenzi ngikhumbula kahle mina ngiqala ukuphakanyisa ukuthi ngibheke iviyo lethu labafana abancane I was only 16 years old kodwa kwakwenyanya abantu abadala kunami engeke ngize ngibenze lutho nalapha kulento yakwaZulu njengoba ngikhona hayi ukuthi njengoba ngingekho phambili ingoba ngingaziyo ingoba abantu abaphambili abadala baneyinhloso okungezona ngesilo baneyinhloso okungezona ngobukhosi ebese besebenzisa amandla abo kuba seduze kwamakhosi ukuchiliza thina esithanda amakhosi ngeqiniso cha sengikhathele ukubekezela bafowethu ake ngimtshele nje iqiniso we South Africa we ingane zakwethu we insizwa induna abadidiyeni makhosi akulelizwe ngicela ukunitshela ukuthi mina ngiyazi bantwana basendlunkulu ngicela ukunitshela ngiyazi nginolwazi abantwana abangenalo ngemizi yakubo ngendlela okufanele kuphathwe ngayo inkosi nangendlela okufanele kwesekwe ngayo inkosi nginolwazi amakhosi lawa amancane ngokweminyaka yokuzaleka komuntu ngoba inkosi ayibi incane amancane ngokweminyaka leyo yokuzaleka komuntu kunamakhosi mina engazi izinto angazazi ngenxa yokuthi ngesikhathi uShenge ewundunankulu elwela indaba yobukhosi kukhona amakhosi amadala akhetha ukumnyanya uShenge azanyanya yonke into ehambelana noShenge azanyanya ngisho ubukhosi bawo ngoba nje babenyanya uShenge kanti bayayilimaza amadodana abo namhlanje awazi lutho ngobukhosi amakhosi ufica kuyiwa agobela abantu inkosi kube yiyo egobela umuntu inkosi yemukela isandla esikhishwa umuntu uqala esilethe enkosini efuna ukuyixhawula ethe ixhawula inkosi ebekhuluma nabantu ethi khiphani ifoni lapho ngifuna ukushutha ebekhuluma nenkosi eseyibambile inkosi ngapha ayikhulumele nabantu ngapha ngicela ukusho iSouth Africa izwa I am a walking archive mina ngezinto zakwaZulu nginolwazi zingane zakwethu abanye babahlaziyi benu lapha nethi bahamba phambili babuza lapha kimi kodwa bengangibaluli abanye ababhali bemlando babuza lapha kimi kodwa bengangibaluli mase bebhala abanye abaculi ingoma abayiculayo bayithatha lapha kimi behluleke kusho nje ukuthi le ngoma ngiyithathe kusibani bani uyedwa umculo osenze lokho emhlabeni anginayo inkinga naleyo kodwa ngicela ukunitshela ukuthi nginalo ulwazi
nginalo, ngiyaziqhenya, uyabona nje into okuthiwa ulwazi lwakwaZulu lobukhosi lobunsizwa ukukhuliswa kwengane yomfana ukuthi umfana ukuze abe umuntu kufanele enziwe njani. Yimi engaziyo umfana akayikhuleli. Ubufebe bumantombazana bungaphela kusasa uma kungahle abafana bekhuliswe ngendlela eqondile. Nakho-ke ngikucelayo eyinsizweni ezithanda isilo, ngicela ukuthi nibambe la. Iyahloma impi weyinsizwa eyithanda isilo. Sekuyisikhathi manje sokuthi noma ngabe uyiliphi iqembu lezepolitiki, uma uthanda isilo kuyaphoqa ukuthi sime ngandawonye, ngoba nalabo abangasifuni isilo bame ngandawonye. Kuyaphoqa njengamanje ukuthi kumiwe ngandawonye, kufundiswe futhi izinsizwa ukuthi uma kahle kusuka impi manje yini okufanele yenzeke, ngoba kubheke khona bafowethu. Ngenza ivideo la ngithi ngitakula umhlongo enkulumeni ebiyimbi abeyenzile. Ngithi ngiyamtakula, ngimtakula ngokudala, ngingamtakuli ngokuma naye bese ngithi ngeke nimthinte umhlongo. Ngimtakula ngobuchwepheshe bami bokwelusa iminyaka ewu-12. Ngimcaphuna, ngimkhiphe enkulumeni ngolwazi lwami engaluthola ngiqhatha entabeni sengithombile. Ngaqhatha ngameva omqokolo mina. Ngafaka ishoba lenkunzi yakithi mina ugqoke ilula. Angaze ngisike mina. Angaze ngijove ngingabuza ubuhlungu. Ngalilalela 14 days ishoba, usinga lweshoba lapha kumina ukuthi lwenzani. Yithi kwesinye isikhathi esiyilinganisa nabantu, yithi kwesinye isikhathi esenza abantu babe bakhulu kunathi. Ama-comment ke lapha amaningi athi wena ufuna isikhundla sikaMhlongo, wena why ungathathanga ucingo ufonele uMhlongo ukhulume naye. Indlunkulu siyacela ukuthi lokhu ikulungise indlunkulu, ngoba inkinga ayikazi ukuphela. Uma kukhulunywa ekhaya kubonakala ukuthi kunenkinga, khona inkinga ekhona phakathi kwabantu. Laba abantu njalo bethiwa bayalanyulwa, utholakala ukuthi akutholakali yini baxabanisile, kodwa laba abantu kuyabonakala ukuthi baxabene ngempela, kungafa umuntu la, kodwa manje akubonakala ukuthi yini baxabanisile. Kusuke kukhona oyedwa phakathi kwabo ofice omunye esendaweni okungafanele abe kuyo, kwase kuba nzima ukuthi bezokudalula la phakathi, ngoba lapha abaficene khona bahamba khona bobabili, kodwa umuntu obona omunye babonana ilo oqala ukuxabana nomunye. Abadalulana abantu abaficene endaweni wrong. Ingakho ke ubona sekuvela izinto ngomhlongo, kuvela izinto ngomhlongo, bese abantu bebuza ukuthi ndaba ngoba ningaba kwaNongoma yini eniseduze kobukhosi, yini indaba ningayokhuluma ngomhlongo ngemuva. Uyabona bafowethu, ubaba uMhlongo ubekwe mina ngiwumdidiyeli. Ubaba uMhlongo ubekwe abantu abaningi bengabadidiyeli, abaningi ebekwa nje qoqa isilo, babe baningi abantu ababengabadidiyeli ababekhona. Umsebenzi wakhe wokuqala kwakuwukuthi abize abadidiyeli, ahlangane nabadidiyeli, abese abadidiyeli bemqoqela induna, abuye ezohlangana nenduna azethule ngendlela ayithula ngayo. Engakabekwa ukuba umdidiyeli. Ningilalele kahle, ningaxubi inkulumo zami nezabanye abantu. Engakabekwa ubaba uMhlongo ukuthi abe umdidiyeli. Wayehamba eseka uhlangothi lomntwana uSimakade. Wayeseka uhlangothi lukaMntwana uSimakade. Benomntwana uNkinobho. Futhi ngasesayidini lika baba uMhlongo kwaba khona amagama awakhuluma ayekhomba ukuthi yena isila akasemukelile. Thina bakwaNongoma, thina esasingabadidiyeli ngaleso sikhathi, uMhlongo eyinduna engakabi umdidiyeli. Thina esasingabadidiyeli okuwubhuti uZimnike wakwaZondo, owumdidiyeli wesigodlo saseNyokeni oSuthu, okuwubaba uXulu, owumdidiyeli wamabutho aseKingcetshwayo, okuyimina engangiwumdidiyeli wakwaMandlakazi, engangihamba imihlangano yakwaNongoma ehlanganisa uNongoma wonke. Kukhona obaba uMhlongo, oMaswidi ubaba uMhlongo wasematheni.
wacelwa ubaba uMhlongo ongumdidiyeli njengamanje wacelwa ukuthi cha bondoda benomntwana uNkinobho kwathiwa we mdidiyeli nomntwana ake nize la kwenzeka kanjani nina eZululand nina sinibone nina niphambana nenkosi bacelwa ikhawu zaze zabanhlanu kwafika umntwana uNkinobho wayihlambulula waxolisa salwemukela uxolo lwakhe ubaba uMhlongo wathi kithi simbiza njengobani siyaphapha amagama akhe lawo uyawazi wathi simbiza njengobani siyaphapha esho sizinduna zakwaNongoma kuyithi esihlala nesilo kunenduna endala kwaNongoma ikhona iyaphila uzimnike wakwaZondo ovele wabekwa umdlokombani ongumdidiyeli wamabutho esigodlweni saseNyokeni hayi ukuthi ungumdidiyeli wamabutho kaZulu ungumdidiyeli wamabutho asosuthu esigodlweni saseNyokeni so ke uma ngabe simcela kubaba wasichiliza kanjalo bekhona kubhuti abadala bebaningi ubhuti abadala ababekade vele bekhona besebenza nengonyama endala beseduze nayo abantu kwakufanele ukuthi uma ngabe kuhamba ubaba umgilija kube yibo okuthathiselwa kubo indlela ingonyama izinto eyayifuna zenzeke ngayo kwaze sakhanda ikomiti thina singabakwaNongoma sakhanda ikomiti lokuvikela isilo ngoba sesibona ukuthi sekuqala manje iZululand siqala ifuna ukuhlukana phakathi kuthe kusuka isilo sambeka kubaba uMhlongo waba umdidiyeli phezulu kwalawo mabibi lawo kodwa ngoba singabakwaNongoma umthetho siyawazi siyaboshelwa iskey nejoka siyasazi nestilobho sathatha isinqumo sokumhlonipha ubaba uMhlongo sangabe sisaqhubeka nokukhuluma lokhu ngoba usengumdidiyeli futhi wayengayena umdidiyeli omkhulu wayengumdidiyeli oyisekela likamdidiyeli umntwana wakwaMinyamanzi ngikuchaza ke lokhu bafowethu ngoba njengamanje sibuzwa ukuthi kungani ubaba uMhlongo singakazi simbizi kukhona izinto esingeke sikwazi ukuyimemeza thina la ku social media lento engikhuluma ngayo neminyaka emibili egcwele kuyonyakeni wesithathu njoba ngiyikhuluma namhlanje njengoba namhlanje sekungathi kusha uma ngabe yena eya ku social media eyophaka impi ku social media angenalo igunya lokuyiphaka akanalo igunya lokuphaka impi uyedwa umuntu ophaka impi kwaZulu nguNdunankulu kaZulu kuphela amakhosi onke anezinduna anabadidiyeli anondunankulu umuntu omkhulu enkosini nenkosi uNdunankulu umdidiyeli nenduna asikho isinqumo abangasithatha ngomuntu noma ngento noma ngendawo inkosi ingazi inkosi yazi kanjani na inkosi yazi ngoNdunankulu lolu daba lukaMax ludinga uNdunankulu bezokuthola kanjani na lokho ubezokuthola ngeinduna hayi ngomdidiyeli umdidiyela akadidiyeli lutho ngaphandle kokudidiyela amabutho mhla inkosi ibiza abantu aqoqela uNdunankulu zonke induna amaviye efika neinduna awahlanganisa awanika uNdunankulu ebese uNdunankulu ethatha amabutho awayise esilweni uma kungathiwa kunempi kulelizwe yinduna eziyolwa impi ngubani oyobephaka impi uNdunankulu hayi umdidiyeli induna yiyo enomsebenzi omkhulu kunayo yonke imisebenzi ngoba iyona ethinta abantu zonke izinsuku njoba abantu nisuke nibabona bengaka lapha yanisilo masibiza abantu basuke belethwe izinduna basuke bengalethwanga abadidiyeli basuke abadidiyeli bengahambanga bengena indlu nendlu yinduna ezingalala ezenza lokho akuqondiswe indlela yokusebenza lapha endlunkulu kuqondiswe indlela yokwenza izinto lokhu okwenzekayo njengamanje ukuthi nibone ngathi siyaphambana nomdidiyeli ingoba vele umdidiyeli akazeze kithi akazasibize njengabadidiyeli abadala thina sifice singabadidiyeli engakabekwa yena ukuthi abe umdidiyeli sase singabadidiyeli phandle kwami ke ngangisanda kubekwa ngaleso sikhathi bakhona abadidiyeli abadala kade bevele behamba into yasendlunkulu okwakufanele ababize enzele ukuthi kusondele abantu ebese abadidiyeli behlisele induneni induna zehlisele insizweni umthetho wokuhloniphana ngokwezikhundla zakwaZulu akho ngisho omncane umbaba awukho ngisho omncane umbaba
manje ngoba uMax ekhuluma ngokuthi nje umhlongo uyilixoki noma kuyiligama elibi-ke lelo ngoba ubengasho ukuthi wena Mhlongo kawethembekile nganazi izathu igama elibi lelo ukuthi ungalisebenzisa endodeni endala uthi indoda endala ilixoki kodwa kuliqiniso ukuthi ubaba uMhlongo wayevele hamba nalo lolu hlangothi lo Max luka Mntwana uSimakade iqiniso lelo futhi akazaligeze igama lakhe kuleyo nto sabona isilo sesisinikeza yena sahlonipha lokho nathi iqiniso lithi iviyo lenkosi iviyo lesilo emva kwabeka kukaMhlongo lancipha iviyo leinsizwe ngoba abantu abakwazi ukubona impi yenkosi eserious nempi yenkosi ekhona njengabantu abangaphethe induku abangenze lutho badikibala abantu abaningi ngoba ubaba uMhlongo kunamagama ayewakhiphile ayengemahle ewabhekise eyinduneni ebekwe thina singazi amakhosi ethu ayengazi ukuthi ubaba uMhlongo uzobekwa beudidiyeni ngoba isilo ngaphambi ukuthi njoba kuthiwa isilo singumthetho singumlomo ongathethi imanga nje akushiyo ukuthi isilo singavuka ekseni senze into ethandwa yiso ngaphandle kokuxhumana namakhosi kuthiwa singumlomo ongathethi imanga ngoba isisuke kade sivalelene namakhosi endlunkulu sinkankanya udaba ngoba kwenzelwa ukuthi inkosi ingakhiphi isinqumo esiyokhweshinwa ngabantu kuthiwa inkosi ingumlomo ongathethi imanga ngoba inkosi ihlangana namadoda ngaphambi kokuthi ikhiphe igama ihlangana amadoda alubuke nxa zonke udaba alubuke yonke indawo enzela ukuthi lolu daba maluphuma seliphuma ngenkosi kuthiwa inkosi ithe lungabi naqhashaza ngoba akufanele inkosi kuthiwa yenze iphutha thina saye emakhosini ethu sayobuza njengeprotocol sayobuza awundaba ezitha saqhamuka sesibekela umdidiyeli ningakaze nisibize nokusibiza nisitshela ukuthi nakho kuzokwenzeka ukuthi akukaze amakhosi atshelwe lokho izinto eziningi ezitshekile endlunkulu lezo angithuki inhlamba lapha kwengane zakwethu bantwana basendlunkulu angithuki inhlamba lapha ngikhuluma nje iqiniso njengoba linjalo bakhona abantu abathuka isilo bakhona abantu abanithukayo njengabantwana bakhona abantu abathuka abantu abadala angithuki inhlamba la ningajikeli mina bese nibheka mina ekubeni ngikhuluma iqiniso enilaziyo obaba uMhlongo balobhishwa ngabantwana abayizitha zesilo ukuze behlale esikhundleni bahlala ezikhundleni kade beqeda ukuthi bona ingonyama bale abayazi eyipi leyo ngonyama leyo thina siphethwe ukuqina njengoba sithi yena akeze azoyihlambulula umntwana uNkinobho uyaphila ilona kade ehleli phambi eduze kwakhe lolu daba umntwana uNkinobho uyalwazi ubaba uXulu umdidiyeli wasemhlathuze lolu waseKingcetshwayo uyalwazi lolu daba abadidiyeli abaningi nezinduna eziningi lolu daba bayalwazi ilezi zinto ezidinga ukuthi zihlambulukwe ukuze isizwe sakwaZulu sizokwazi ukusebenza kahle kuyeke kahle phambili ngoba igama mina lingithinte kabi uma mina ngibona umuntu ehamba nesitha senkosi uma ngabe ngithi ngiyamkhuza leyo muntu noma ngithi ngimbizela ukuthi wendoda ke silungisane ngubona uhamba kabi unyathela kabi bese ungiphendula ngamagama amabi bese kusasa inkosi ithi iphatha mina liyancipha iviyo lapho liyalimala iviyo lapho lento eyenziwa umntana enkosi umakhosi lena yenziwa umntana enkosi ukuthi aqophe isilo sikhuluma ekhaya kubo egcekeni isakhomba khona ukuthi baningi abantu abayizitha zesilo kodwa njengamanje abagqoka ubuso besilo esikhona njengamanje baningi abantu abayizitha zesilo abangasifuni isilo kodwa abalapha abapotshozela laba indaba kuphakathi kwenu bantwana kuphakathi kwenu bondaba kukuba nawabo nabanewabo besilo ngqo egcekeni ezindlini zenkosi endlini kaBhusha kulapho ke phakathi lapha khona ukuphuma khona lento ebulala ubukhosi yingakho abantwana kufanele beyilungise bona yingakho abantwana kufanele bebuyele kulokhu okwahlonzwa ngamadoda amadala athi amadoda amadala umntwana wasendlunkulu asikho isikhundla okufanele asengamele ngoba izikhundla lesi zenzisana amaphutha akufanele umntwana wasendlunkulu atholakale esephutheni ngakho umntwana kufanele ahleze isitatanyiswa ahlonishwe isizwe ahlonishwe ngabantu azihloniphe naye
hayi ukuthi umntwana atholakala seneyikhundla, ngoba iyikhundla lezi zenzisana amaphutha. Akufanele umntwana atholakale sephutheni, akufanele. Inkosi sayibona thina, inkosi isilo lesi sikhona idlula mithi, sayibona thina ingene emgonqweni izoba isilo, sayibona ingene emgonqweni ifa, yavuka ngokusasa lwavuka uthingo lwenkosazana, sasikhona thina, asixoxelanga, sayibonela. Lashintsha izulu labeka amafu amathathu amnyama phezulu, sasikhona. Hayi ukuthi sezwa ngomuntu, sineyithombe esayithatha, lwaphuma uthingo lwenkosazana, sasikhona ebusuku thina kwakhangela kubhonga indlovu emhosheni ngemumva kwakhangela, lapho kungekho siqiwi khona, lapho kungekho lutho khona, sayizwa ibhonga indlovu ebusuku, inkosi izovuka ingene esibayeni. Sasikhona thina, asixoxelwa umuntu. Babe khona abantwana bayakwazi lokhu kwenzeka, ilapho esabona khona ukuthi ngempela kufanele kube la. Lwami uthingo lwenkosazana lwashintsha kwathathu, lwaqhamuka ngasempumalanga, lwaphela egcekeni, lwaqhamuka ngasenyakatho eSwazini, lwaphela egcekeni. Sibuka, hayi ukuthi sasixoxelwa ngabantu, sasibuka, sineyithombe zalezi zinto esikhuluma ngazo. Musana ukuganga ngathi bantwana, inkosi ifa kabili. Ifa mhla ingene esibayeni, ikhothame mhla ilishiya. Kufa umuntu oyizinyane mhla izongena esibayeni, avuke inkosi ngakusasa, bese kukhothama inkosi. Ayikho inkosi engena kaningi esibayeni. Sayibona thina inkosi, sayibona izinyane uMisuzulu, salibona izinyane lifa lavuka ngakusasa esibayeni. Sasikhona, sinobufakazi obubhalwe phansi, sinobufakazi esayiqophela thina bona lobo. Musani bantwana ukuganga ngathi, musani bondaba ezithi ukuganga ngathi. Insizwa, ngicela insizwa zonke ezesekisile, ake niyeke yonke lento eniyibonayo lapha ezweni, ake niyeke yonke lento yeyinhleko nayo yonke lento eniyibonayo okuyiyona enichitha ngayo isizungu la. Ake nichithe isizungu ngalento yakwaZulu, ngoba impi semnyama, impi igcoba amasimba abantwana njengamanje. Kubuhlungu kithi esatshelwa ukuthi lokhu kuyini. Kubuhlungu kithi thina esatshelwa ukuthi noma ngathiwa kwenzakalana ungamane ufe kunokuthi udayise ngobuzibulo bukaZulu. Wena qobo, wena inkosi, uyingubo yayo inkosi, umkhonto kuyofuna ungene kuwe ngaphambi kokuthi uyofika enkosini. Nenzani kithi bantwana? Iqoshelwana inkosi. Mingaki imizi lapha abantu abaganene abakhiphelana inkomo, bexabane beze bekhiphelana imkhonto, bayaqophana labo bantu. Kuyafika yini ukuthi abantu bandawonye bexabane beze bethukane ngeinhlamba? Kuyafika lokho bantwana. Iqoshelwana inkosi, iqoshelwana inkosi. Niqophelana inkosi. Nifuna abantu benzeni? Sesizwileke, sukwenzileke lokho, wayiqopha inkosi, wayenzisa yonke lento oyenzisa khona. Nikwenzelani lokho bantwana? Nisibulalelani siphila, nenzelani ingane zethu ukuthi zingalifici lelizwe? Nikwenzelani lokho bondaba ezithu? Sisacela abantwana behlehle enkosini, siyacela abantwana behlehle enkosini, ngoba kubuhlungu lokho enikwenza kithi. Niyabona? Kubuhlungu enikwenza kithi, kubuhlungu enikwenza obaba bethu. Siyofika esithini thina kobaba? Siyofika esithini kobaba thina? Siyofika esithini kobaba thina ngalento eniyenzayo? Siyababona abantu abangenandaba nalento, asinandaba nabo. Kodwa kubuhlungu ukuthi usondele eduze kwenkosi umntwana, kanti usondelele ukuzoba umswele, ufuna ukusubulalela inkosi. Sisayikhotha amanxeba thina kumanje ngomhlokombani. Sisayikhotha amanxeba kumanje bantwana ngomhlokombani. Yini enenza lento lelo? OMax benza kanjena nje yini bantwana? Akulunge nina, sukane eduze kwenkosi, nidedela amadoda angafune izikhundla, angafune imali, angafune amabhizinisi ukuze inkosi izophila. Sasikhona thina simbona uMisuzulu efa, kwavuka ngakusasa ezimbonyama. Sasikhona thina simbona eshintsha, kade simbone ngayizolo emuhle egcobile, wavuka waphaphatheka ngakusasa. Sasikhona sambona sinesithombe sakhe, sambona eshintsha emehlweni ethu, transformer from umuntu phaqha to inkosi. Uyiyo inkosi uMisuzulu, idlula mithi yiyo inkosi. Sakubona kwenzeka, imvelo yasifakazela, sayibonela thina. Umuntu owayengekho mangabe ngayithanda inkosi akadede entweni yobukhosi. Musana ukuganga ngathi,
musana ukuganga ngathi bantwana nisibulalelani niwabulalelana amagceke akithi ngoba ilapha esithathisela khona impepho yakithi enkulu sithi siyishise emagcekeni ishunqa iye lapha ya nisibulalelani bantwana ngoba niyasibulala njengamanje we are on the verge of a war yabantwana nabantu abasupport abantwana ngokuhlukana kungahle kwenzeke umbhidlango onzima iningi lenu ningamagwala futhi iningi lenu ningamagwala lawa ayobaleka shiya abafazi isilo sithukwa size sithukwe ngisho ngabantu besifazana ngenxa yeni bantwana asikwazi ukuvumela into enjena asikwazi ukuvuma ukuthi ngoba nakho inkosi nithi nina ngeyakini ake sinifundise futhi bantwana ake sinifundise nje niyayibona inkosi leno umfowenu lo kwakuwumisa uZulu usinqobile wakwaZulu wafa wavuka inkosi lono nanithi nina umfowenu wafa akekho inkosi akuyena ubhutweni ayina mama ayina baba ayina mfowabo ayina sisi musu kuzoqopha umfowenu umqophela izitha noma ngabe ukuthuka ngayiphi ihlamba besingeke siyizwe abantu bandawonye bayathukana zonke insuku la nalaba bababazayo bake babiza onina ngeyifebe laba bababaza la bake omama babo baneyingozi abanye babo basithuka kangaka nje lapha baqale kusiwe ayikho into abayiyo ngoba bashaya obaba babo emagcekeni ziyenzeka izinto niqophelana inkosi akuyena umfowenu isilo asina mama asina baba uma kungathiwa lapha emashobeni ayasha amashoba sinethuba lokungena umuntu wokuqala siyofike simthathe ingonyama yethu siyofike sithathe yona sishiye ndlunkulu sishiye zinyane sishiye yonke iyothi ngaba ngaphandle inkosi bese sibuya sizobuka ukuthi amazinyane aphephile yini undlunkulu uphephile yini ngoba inkosi ayinamfowabo inkosi ubaba wethu sonke inkosi ayinamfowabo inkosi ubaba wethu inkosi ayinasisi ayinamalume yekani ukuthi inkosi yaseSwazini isilo saseSwazini nithi siwumalume nabaseswazini abayeke ukuthi isilo siwumshana asuyena umshana isilo kasiyena umshana inkosi yethu unomthebe wethu inkosi yethu lena unomthebe wethu akuyena umshana akuyena umfowenu mazinyane silo enkosi yethu endala ebuzile umfowenu impela siyazi nizalwa intombi eyodwa kodwa kakuyena umfowenu kwaphela lokho kwaphela ngisho ukuthi amazinyane sekuyilaba abazalwa ilenkosi ekhona nina seningabantwana asiqondise ukukhuluma yikho inzondo la anginethuki musani ukusibulala bafowethu kubuhlungu ngithi musani ukusibulala niyasibulala nifuna ukuqeda umlando uNkulunkulu akaqalekise wonke lo moya okhona sikhona sinolwazi sivinje ukuthi sisondele ngonyameni sivinje ukuthi sisize lapho singasiza khona sincishwa ngisho imoto zokuze ngonyameni siza ngoba siyazi ukuthi obaba bathini kithi musani ukusibulala bantwana obaba umhlongo abafunde umsebenzi ngiyacela makhosi esizwe ngiyacela ngicela ukunikela ngempilo yami makhosi esizwe ngicela ukuza ngizoniqeqeshela izinsizwa nginiqeqeshele induna nginiqeqeshele abadidiyeli benu laba abantu abathathu ungcono undunankulu uhleze eseduze kwenkosi uyayazi inkosi ngicela makhosi ngicela ningibize ngizoniqeqeshela induna nezinsizwa nabadidiyeli ngizonenzela mahala ngoba kunengozi yokuthi wena inkosi nje obukhona uyobulawa abantu bakho bafike bebuza ukuthi yona inkosi biyenzani amakhosi siyawabona efa zonke insuku la abulawa ngabantu abaseduze kwawo kubuza abantu bethi yona beyenzani inkosi ngisacela ukunenzela ama workshop makhosi ngicela ningibize izimbizo zenu ningibize ngizoniqeqeshela induna zenu kazasi lutho induna zenu ziyovuma nani ukuthi bulawana sibonile nansi induna yalapha eFryhead yakwaXulu ibulawa izinduna siyacela
abantwana sisacela bedede endaweni yabantu behambe beyoba ngabantwana. Amakhosi siyacela lawo amakhosi asemancane ngokweminyaka kokuzaleka komuntu siyacela alufune ulwazi emakhosini amadala ukuze ezokwenza kahle, ngoba ziningi izinto ezicindezela amakhosi njengamanje eziza nabantu abathi bazokwenza kahle manje. Ayizonde inkaba, ningasibulali bantwana, ningasibulali. Danke.